نه روشنبیر المال خورنشتی و فورت و زرت خود کی یعنی بعد تشكيناك وهذا ناف كرداد هن ده كتابات شكرنا كتابينا كس ناخوي مصرف كان دناف روشكي آلوز دا جوینên روشنبیری جبو جواکê pêwîst dibe. Li Dêrikê divê dema dawî de çendî simînarên roşenbîrî hatin li darxistin ji aliyê dezgehên sivîl û roşenbîrî. Rêxistina Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya simînarek li darxist û tê de mamostayê Zankuê Dr. Ferîd Seعدûn rexne li ser civaka roşenbîrî kir li Rojavayê Kurdistanê. û rola roşenbîra di nava civakê de anî ziman. gelekî giring git tarîxa xwe veger tiştekî gelekî baş bê tarîx bê wujûd aslan yani li wê tarîxê veger li wê tarîxê girêd waqeyê xwe ve bil muasara yani îro tu li ber Ehmedê xanê nesekine û tu helbestî hîna bi rexneyî bi ya bi xwendin bi ya bi belavkirinê bi dindirê vê civakê de girtin neke Ehmedê xanê miriye. هر وها یکیتیا جنین کردستان سیمینارک تندرستی آماده کر و دکتور احمد ملک لسر وگرتنا هن نخوشیین لهرمن کردا در دکوین آخوی و لسر شیوه پاراستن جوان نخوشیا راوستیا. تجاب وی روشات سوری دا پیدا بی پشتی شورشات سوری انو تحمی آلین جیانه دا نخوشی و خرابی چه بی فیک جوان آله تندرستی بید. آله تندرستی دا جی گلکی نخوشی چه بی نخوشین گلک انقراض ببین نما بین هات پیدا بین و نیوکان وگران و چی بین فما خواست ام بهتر سر وان نخوشیک و گلکی بلاد بین یه ویروسی وک صورک و زرک و مهکتوک اف نخوشیانه گلکین هات دوا دفرادا بلا بینا برنگکی نطبیعی یعنی زیده توعیه خلکی وری کرن سر وان نخوشیانه بچرنگی و علاج بکنت مالی ده بری بکهیننا مثلا نخوشخانه یکیتیا ماموستاین کرد شعالی خواه سیمینارک پیشکش کرو تیدا ماموستا محمد قاسم لسر رولا پرورده جبو جواکی و آلوزیه دبن آستانگ ده پیشیا پرورده ده دمین آورده ده آخوی. سیمینار عمل سر رولا پرورده سر آواکرنا کسایتی مروه و کسی گو پرورده رابن شاود وی آواکری بن حتی بکار بن بکار پرورده رابن و پرورده بخود ما سراس به ناوا جواکی ده اف جواک جی پی سراس به و گرک رولا هر کسی چه سیاسی به چه روشنبیر به چه خودی جواکی به پرورده خودی یعنی لیب خودی بن و آریکار بن حتی کو برای به هرش برگو مفا همون کس ویجی ببینه دما پرورده سراس به. روشنبیرین کرد لگوری درفتن خواه حول ددن و دخوازن خدمتا جواکی بکن. لیروش گلک جاران دبه کشک دریا آسو رامان واده و جواک جی دمینه دبن سیادار سیاست ده. اسماعیل علی آرک، ديرك.